вғыт тіліне бұлдыр Чувашин наци телегуравинче республика шәне хыбарзын яреме. Студия Елизавета Цветкова, Пирень, Паянги Каларымра. Эшлене жын ұқшабамала. Анжақта республикара тарғыларны жын вғытра шалу түлемень пірле жүземде бұр. Иге халық бір жыба. Сырба хузан күделеучі кезіне чаваганзіне халалаза, Чуваштада туда республикинже тылри патырлық патриотла марафон бұжарна. Тыван ятсем проект вычленче. Викторина Райши чымышкла сравернеген Денис Холоднов шендерне. Шалава вғытрада туллын дүлемелі, официалы марышлесіне де чагармала. Кудада үттейдіва правительство шурдынжы ертіне ларура сүтсе евреш. Чуваш республикин патшалық эш инспекциян жен пілдернедіріх, Чуваш бройлері предприятия шинзене вғытра жүкші дүлемінрен 2 миллион тенге яғын парыма керзігайна. Предприятиян халхи ертюжи шалава парзадатма ұқша денге пықса хварныне галать. Парыма ага уйхинче түлезет атма шандаржы. Халі суд акжы вая кересе гдеші. Патшалық эш инспекциян же шалу енжен парымлы организациязен шау жутрах панкруда духма хадырленегензен реестрі бұр. Халі еунда ширин білі предприятия Візем сага жырытла на шалубати вештермень. Паром в 3 миллион тенге житня. Чуваш республикин патшалық эш инспекциян ердюжи Алексей Метелкин пілдернедіріх, кожал кырлач наразуы хизенже, шырулда жин пулужу ицабына. Тереслевді дымезем тишкернебе, вадырзагыр жинна пулушма майгильня. Эшпеди вештерегензем 1 миллион тенгетла паром дүлесет атна. Прокуратура тереслеве гыщын эш сакунне поснажын, должнышри ширымулды шинна, юридицы забадинжи вунвижи жинна, тада вижи усламжа администратила майба явапты тарна. Электричество пілдері шулзерен үссе бұрад, усламыш не бұжармала, ял хулана адаландармала, шудызыр май жүк. Шакнал шуда елзе Чувашине хушма хватлық пати вештермеле. Кунберге бан республика бұшлы Олег Николаев, адыл Раши сежізем пірле живен теп директоры бе Владимир Рябикин басүтсе явря. Чуваш республики вайла даланаган регионзен ешне керет, керек мінлі адаланывады электричество бати вештермеле. Ебір жақна хамыржне илме хадер, Палатыр Владимир Анатольевич. Республикана электричество хваджы кылдық сыргеліне предприятизен өжігіліне малала ергелеме майбамалла. Малла адаландара сейінде, чын малданах инде халыға электричество ба яланах пиде пағалықлы тивиштерзе бурасы. Унзыр бушне, терлі предприятизене, ял хужалығынже эшлеген хужалық сенеде вғытра адаланма май барасы. Шамбада шағы сене пәдемішле туза бурас болзасын, пиринде шенерен шене мощностем дегірсе болмала. Унзыр бушне, унчен хужазыр болны объект сенеде паңгигун эшлеген системана пірле кіртсе тивиштерзе болмала. Ядарлы инвестиция проектне пурнышласы, кластерзіне адаландарасы, шәне промышленность паргезіне ергелетсы тада үттеде. Электротранспорда хватпати вештересібе республикара инфратыдым хутагаять. Куенбе перен регион сыналызен шутне керет. Шак тада үттейдіва, юнгун Чувашень энергетика по промышленность министерствен анваларывенче сүтсе явреш. Чуваш республикинже виже кластер ишлейт. Взенжен иккішне иртне жулда ергелене. Самохран Алаксим Кваган кластер регионды вунулды предприятие пертыдыма бугать. Игибинде ширемик кемеш, игибинде ширем вишемеш, шулзенже тада иги кластер ишлеттерзе яма балардашы. Хими да машины тываганзен кластерзем ергеленмелле. Регионда промышленность паркиземде вейлзе браще. Халеге иги гулара индустрии паркизем ишлеше. Самохран Шубашкарда херекшиже гектар жинже ширндвады пайда швырначна. Кыжалды да сагалданда твады парк худа каймала. Уладыр шене Шубашкар хулзенже промышленность шене вайба адаланмала. Кундада парксем дума балартна. Санкции да пхаринже республикари предприятизен тебір шая тухма майбур. Чеслехрен чигеле шинжен сапас пайзем күрзе келме брахнаран Чуваш енри хышпыр заводсем нефтпе газ тада металлургии дымезене кирле хадербе девиштериш. Республикари трактор заводжы хватлы техника кларас ишре хышпыр еврлықсем тюзек. Шабақ тамалдан ют патшалық сенжен илзе келіне сапас пайзене үтті регион зенжен туенма майбур. Чуваш енреде экономика дымезембе ишлеген ядарлы штаб ергелене. Шавын бегех еврлару турура предприятизене патшалық теревебе тевиштерес үдуба темлеші. Республика Гларамвалли Алексей Зотиков, Маргарита Мельникова, Павел Ритков. Агау егін иккемешінже Чувашинри пур район бақуларада ялғужалық продукцияне судаган ярмұрқы земешлеш. Акмалы, лартмалы, ворлық, пақча жемеш, ашқағай тада үтті давара, суду үйлі вырынже илме май бұля.
Ярмаркызем хошвырында ішленіне муниципалитетсен официалы сайденже пілме булать. Шубашкарда візім Николаевский шуржер ярмарки пазарзенже, тада Шубашкар судуйлю шуржен шивехинже ішлеш. Ялғужалы продукцияне тузағылараған услам жезіне продукция сутма лабамзіне түлевзір тузабараща. Унда вырында тузағыларына паға бачимеш үнере хақпа туянма май булать. Фермерзем де бачимеш сутма духеш. История ретарын ерхыварна республика пуласлығы жынторышны шинзен пурны жібе, пулдарулығы жінчен тепленрех палашма, Чавашкино патшалы студии пужарна шинзем легендазем ярым булыжать. Шакунзенже шене кинокартина кураганым не духре. Она Чаваш СССР аслы канажын ердюжине, патшалық деятельне Семен Ислюкова халалана. Шина варшине асту-масту, нигамада. Хаклана только. Хастар ердюще шивычастынлы әшчінлікпе палараган шин полнавол Семен Ислюков тезе аза ереть паянғалық. Чонда Семен Матвеевич пужарвыбе регионда промышленный женщине дыдымызем ергелене. Шыбах валышлене тапқырда Чаваш ен шержыван адалан на регионе зендишне гыне. Шактада ыты пальдерышледе кызыклы заман чинчен топленрех документалы фильм рагала забараща. Кинокартинына интервью формачебе ергелене. Онда Семен Ислюков антаване зень, он Чешесень азайлевізіне картне архивризон үгечіксінбе видеозіне узыгурны курагана ойромақ тытканлайд. Кулгенурайнде бир Семен Матвеевич эшне кадардастерымыр. Зы жудинженде шені Шубашкарба, Шубашкар, Мандерех, Адаланза, шенелзе буны бергиде сымақ пырать. Мунжендезесін Семен Матвеевич, тада унын валварынцыгыварны шинзем эшлене вағытра Шубашкарда бірін промышленность вайланза, Адаланза буны. Семен Ислюков пурнышебе пулдарулах ищенчен кинокартина югересті лев, режиссерзембе авторзен такшанах полный кей. Шага жевазем темеже жол гаялах пужынно болна фильма ойромах иш ветеранезембе асло роришинзем гайтня. Хулана кіске вғытра пиде адаландар заяны. Шазен жулинзе баллах инде паден ветеранзем пурде галасе Семен Матвеевич Ислюков рамбушланы дес. Хула жарынбек үссе гайны. Кіске вғытра де бір нума жизнен берге үгердемір. Алла Жезенберге, сес пельмешиде, Василий Иванович Чапаевта, Андриан Николаевта, Айдакта, Иосиф Дмитриевта, Волковта, Бичуринда, Нумай, поднебек калазда беремесен. Семен Матвеевич Ислюков пурнычебе пулдарулыхнеха аллаза үгерне фильма малашне республикари вареню заведение сенче катардасты левля. Кинокартина чиденеген оружан теслих поля. Палардаща проект ергелюшесем. Республика Галармвали, Юлия Дюкова, Артур Галкин. Мухталы ендерсіне халалаза Чавашинре терлі үш туза ертереші. Бізін жен бірі тыван ятсем проект пұрнышланжы. Улды ұйық рафтырзем терлі үш пүш туза ертержеш. Азайлдерет бір проекттің төптілеве палы жинзен яджбе хизепленеген чарынузынже республика шыржыв жайынже пілдері шлешсендуны шинзен бірге кеске информация калаза барасы. Тыван ятсем проект ергелюшізем республикари вренде учрежденезенже Мухталы ендерсен пулдарулы ебе, күнжулебе теплен балаштаржеш, викторины земдертержеш. Шиндерюшізем тыван ятсем проект финалне гайма тивеш пульжеш. Падемледю тубыжывенже Шубашкарды аллы билік мешкул вренегене Денис Холоднов палырджа. Малала тепленрейх. Щичамыш классра вренеген Денис Холоднов финал гунгене ирге пилик сехетрех варанна. Мухталы ендерсен бергивыл кебір хучень булаза духна. Хойын пелевенжевыл пірредей керенмень. Міншідезен конкурса рашта бойегенже хадылме бұшлана. Онжухневыл пірреміш викторинына худшынза финала духна. Я распечатал листок. Эбе Мухталы ендерсен пурнышебе пулдарулы геперги худ пидетлезе глардым. Кунне вижет вады хучень булаттым. Денис теп парнене смартфон илмеди вешера. Расшири студентсен отряджезен председателя Юлия Аланова чигерли парне мар. Терлі енлі адаланны, пөлі бухны пілдерішледері. Школа жезіне малашне терлі конкурса худшынмасынже. Уява алим чемпионя Елена Николаевда худшынже. Ача жухневыл Андрея Николаев пек пулма эметленне. Эметленни пурнышыланныда. Тұрышса ішлесенже еш пызык шеденю дума бұлдарыне спортсменка тебір худ шеріплетрі.
Иге халық бір жыба. Тыван жыржывын аслывыр живығыдынже Чаваштада тудар халы кезем сырба хузан хүделеп чекине пірле жавна. Шак пулыма халалаза Чаваштада туда республикинже тылри патырлық патриотла марафон бұжарна. Унба келі жүлін күрші зімбе бірле тажы жиғынза терлі үш бұш ергелеш. Едірне хулынже марафонын пірремі шкуне ұжылжа. Туда республикин хастарызем перин тұрға хынана читреш. Аякран келіне ханазем Чималданах Иге республика пірле қадірлене куравба балашыреш. Соны герджіксем, архиври документсем Иге халықын тылыри патырлығы бе палашмамай барашы. Унзыр бүшне наукыба практика конференцияде кашнейін жын усылы бүлжі. Шак конференцияде тәплен галазабадеш Хойзен республики территориінде міле сем дузайыртеріне шак Сурский рубежа туны вғытыра міле сем дузайыртеріне міле мен жүхлесін, худшын, пиде тәплі шак архив документі зембе қытартса бадеш. Тада Мордва республикінден бізем Хойзен пирен шак Сурский рубежа бізем дешлені болны, онды ешін зем дешлені болны Мордва республикінден бізем жінден тада тәплі галазабаде бізем сотрудники. Тудар республикин культура министрин шуме Дамир Натфулинда куравба тәплен балашы. Чаган еші узыл үш пужарны туслыға жерплетме халық историне образах варма майпаныне палыртравыл. Етіғына земде марафонын пірреміш күнебе кымылы юлжеш. Чепчевчесене де итлеме биде кымылы болжы, уйрамақ шымыржы енже, келіне хынасем тіліндерчіш, биде бұзығы штуны бізем хайзем бадынже, биде кымылы. Хамырда шак фильм гыдарттырыш унчен пирин батра хамыр енченде ша фильмра участумада строй ша вернешерде участумада дүргелжі бере худшындымыр. Шидес вағатра Тудар республикинжеде шагын еші үш пүштергелеш. Чуваш енре архив ішшенезем тыван халықымырын үш паттырлығы бе балаштарыш. Чуваш республики Татарстан и Бирхаль пірлеш рейтпір, варжы вағыдынже тылыра, перін ішшензем тұрышса шіреніне пурны жа кіртсех варастезе. Пірле мероприятие иртерепір, перін республикара вижем районда иртережек мероприятие, Татарстанра Твады районда ирдежек мероприятие, зем патриотический марафон детпіріна, Кайран Хузанда пірле конференции бе, тада филармонинже пірле концерт па и биржек марафона вішлейтпір. Марафон савынышлы самансембеде туллы бүлжі. Сцена жинжи уяв концерджі пурин камалнедешіклері. Хузан хулынжен келіне Тудар патшалық ансамблін хастарызем Чавашла юрра чундан жырандаржеш. Хойзен тыван чілхебеде илемлі юра урлы палаштарма тұрышреш. Пір сцена жинжи хамыр тарықри ушкынземде Хойзен пулдарулы хебе палаштаржеш. Шак мероприятие пирын республикаба Тудар республикине пиде тажы шиғыну туслых итларах шигындарза тыма кирлебек шак мероприятие. Ишапла и шанашкал шигындарза тыраттенде был. Сырчики пирен ял айнжех был ирце бурать. Пирен ял айнжес ебір сырғырынже бурнат бар сар ял яле. Шағында сырғырнеген жерде пирен ялда уна танковый ров тезек алаш. Вот 70 километр даранах. Иге халық пір туслық. Патриотла марафон шабақта туслыға тада да ытларақ шеріплетме тыван халық ымырын историне упразақ варма полыжы. Едірне ғылынжен республика ғыларым Вали Маргарита Мельникова, Артур Галкин. Шахы барбакаларыма бичлейт бір кызықлы пулыма е район хулари ішініліге сынлаган видеозыне перін бада саққыр тұғыр жыр ширым ұлты, ширым бірі пиллік, ширым бірі номер 5 шыңғыралаза, е шырза пілдерме бұлдарадыр. Ебе бара сірімбесі бұлашадып, эфирда тепредел бұл ичен, чебер елар.